Induta bitaw sa feelings kanang tagaan kag regalo ikapasko. Makaingon jud ka nga. Love jud ko niya oy. Sakto jud ang naas kanta nga. Give love on Christmas Day. Ang pasabot ana nga imong i-show or ipakita sa iya nga love nimo siya karong Pasko, no? Simple ra. Unsa may buhaton para ma-apply nimo or mapakita nimo ug ma-feel nila nga love nimo sila. Sama pananglit sa tagaan nimo siya og gift like sapatos, palitan nimo siya og gift bag, relo, eyewear, bike, helmet, makeup kit, or cellphone. Kana sang ganahan siya oy. Pwede pod kwarta. Joke. Dili bitaw, pwede sa tinuron. pero unsaon naman lang pag-show or ipakita nato sa katudyo mga walay kwarta, naglisod jud og pandemya. Walay natigom karong tuiga. Walay tarong trabaho. Naglisod karong pandemya. Kaming mga naglisod karon nga mga pobre. Bay dili exempted atong kapobre karong Pasko. Nga dili ta kapakita or kapadayag nila sa paghatag og gift sa atong hinigugma, sa atong higala, sa atong minahal nga pamilya, ilabi na ni Ninong, ni Ninang, ug sa mga kinugos. Di ba? No? Simple ra. Simple ra. Ipakita nimo nila ug ipa-feel nga love nimo sila. Gaksa sila. Tanawa iyang mga mata. Ingna siya nga I love you. Dayon kisi siya. Oh, di ba? Give love on Christmas Day. Simple ra. Ninduta bitaw sa feelings. Pero feel na niya ang Christmas. Sige na. Buhata na. Ayaw ka uwaw. Sure ko, love sa kaniya.